Ti Masakbayan. Di napalabas, napan ni Madam Pasita iti pagtrab-trabahuan ni Lilibet kat pinagsasawan na daytoy. Binalaagan na nga ron ti balasang. Kat gapu iti dayta, pimanaw da zenikan Lilibet iti pagtrab-trabahuan da. Napanda nga ron iti kabisera kat nagnegosyo da. Iti may sangal daw, nagsakit ti tiyan ni Lilibet. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas na paulwan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ako'y akastoy. Nagsakit launay. Talaga siguro akas tatiagan Inak mga yapi ti tricycle. Sige nga, Rod. Kasla saan kung samat na malasatan. Nagsakit launay. Ano sampay basit? Urayan nak dito yatay nak mga yapi ti tricycle. Diyos ko. Tarabayan na kuma. Ang ganak nga awan ti amana. Kaasyanak. Diyos ko. Ay na, naglungpo ang lalaki ti anak mo. Umay da iyag dito, hinton madamdama. Agyaman ako na ikan ka. Kasanuak nga no awan ka. Sana day ti panunutam. Agpapigsa ka kit di. Tapno makaluto tamanan iti ilako ta. Masapul ang mga lata iti kadwata. Tani, adamat tan awawir ko. Ay, wun gayam. Saan ka na basta makaluto no agsangit ti anak mo? Ay, syakto tininang ti ubing ha? Wen talaga si katikang runaan aninang nanto. Oray saan mo nga ibaga. Masansan ka man na maladaw nga gawid, Jake. Ada ka di man ang paglulukwam. Makumikumak iti negosyo, mama. Di muras matan ti negosyo. Akas makita yo kadag iti sumrak a kwarta iti account yo. Sa bagay, di na magkulaan mata saan ka nga minakastay ti kalabas. Trabaho ti makagapo, mama. Adda ngamin planok amang ibangon iti sabali a negosyo. Anya ko negosyo. Kompetensya ka di ti bukod ta negosyo. Sabali a negosyo, mama. Saan kayo madanagan? Saan kayo a kompetensyaan? Anya ka ti panagan mo iti anak mo. Tinagan ti amana, ti ipanagan ko. Jake Montes Jr.? Wen, dayta ti ipanagan ko iti anak ko. Kasano mangag ni bakit pasita? Ubing paymat ti anak ko. Bakatan ni bakit pasita? Saan to siguron ang makakunail numangag naman? Uray saan ang makakunail? Tadala ta ibaon na ang mga ramid itidaka sa plano na. Saan mo't siguro nga ipalubos ti apo ang mapasamak dayta? Dara namat amis mo ti agtartaray kadagiti urat ti anak ko. Adda ka din nagatang mo alote, apang ibangunam iti pasdag para iti negosyom, sir. Adda, ngam ije kabisera. Ije ti pangibangunak iti negosyo. Anya ka iti plano manegosyo, sir. Mayat ti paabangan nga opisina, ken agduduma pay. Imbag dayjay, tasan na masapul ti adu nga empleyado asuswelduan. Mayat nga agpaisureta, sir. Binulan ka nga agawat iti renta dagiti agabang iti panaka-opisina da. Kan mabalin pa ya pagtagilakwan iti agduduma. Kunak no pagadalan ti may patakterapasdak iti asidag. Saan mat kaya, mami? Dayta mo't ti agwarwaras adamag anak ko. Baknang sa kano ti akin ko kwa iti maipatpatakdar. Anya nga ta, mami? Simbaan nga ta, tanagdakkel? Basta ko na damot a pribado apasdak. Kukwa tibak ng atao. Naglawang amin alote, mami. Agpadak ano ti kalawa na, itinagtakdaran ti pagadalan me.
Pagsayaatan na, no adamanan pasdek iti asidag. Tapno adumanan ti gumhatang iti lahako tayo. Una, mami. Ora inak mat agi sursur nga aglako iti pang merienda. Imbaglakit din ta nasingpet ti anak mo. Nangag ko ti sarita nyo nga ginaitay. Pagyamaanak nga rod iti apo. Tasaan ko aparikot ti anak ko. Nasingpet kan natulnog. Iso akay kayat ni Apong Punso. No kumasaan nga agad-adal ti anak ko, kat kanayon ijaayan ni Apong Punso. Ay, apay nga minasan akayat ni Apong Punso ti umay ditoy. Di na mapanawan ti balay kan solar. Maikawa ka no nga agyan ditoy. Makatitilang ka no ti kanayon nga ungor dagiti luhugan. Naruamda nga min iti naulimag a lugar. Awan ti ado alugan, iti lugar tayo. Wen nga rod. Saan na nakapagbayag ditoy? Idiin kuyog tayo nga imay pimasya. Malmalpas ka din ti proyektom, Jake. Un mama. Sumagmamanulangan nga daw, malpasen. Barang ado ti mangrenta akas opisina da, pagtagilakwan, kanda dumapay. At da nga rod sumagmamano anak ka reserve. Pagbalinan da ka no a klinika. Ne, umado nga rod ti klinika ijay, no kaskasano. Un mama, iti baba, no basement. Ket panay pagtagilakwan iti agduduma. At danto pa'y jewelry shop, mama. Mayat man tinapanunot mo, tasaan ang masapul ti ado nga empleyado. Nalaing ka talaga, iho. Mama, inaramid ko ti amin a kabalak. Ngamjak pa'y nakita no ayan ti ayatak a babae. Anya, di mo pa'y naikat iti panunot mo dayjay amamirmiraot. Sikapay lang ti makamu ditoy, tamapanak pa iji kabisera. Inakitaan dagiti abogado ang mga ramid kadagiti kontrata iti papaabangak a unit ti pasdak ko. On sir, swerte yaw. Ta adun ti mayat nga agabang iti unit yaw. Naragragsakak no masarakak ni Lilibet. Isu ti ragsak ko. Ngam ti anyaman a kinabaknang. No talaga da kay tinaikarit itong galmay sa. Awan papanan na no di agkita kayo matlaang, sir. Sapay lakuma. Itatanalpas ti pasdak ko. Isumat ti isarunok asapulan. Kasano ni madam, sir? Addakan ko na nulaksiden nak. Addamat ng negosyo kapag sammakadak no bilang laeng. Basta, biro kag ni Lilibet. Mami, nagpintas lakit din ti pasdag. Kaano nga tama kastra kak matijay? Inton adun to ti tao ijay, mabalin mo ti mapanagla ko. Makastrek ka ako nam. Ha? Aywan, mami. Makastra kak matlaang, babaan itila ko taamakan. Ngam saan pa'y nga iso ti panunutam anak ko. Umadani ti graduation mo iti grade 6. Isaganaam kit di. Aglakwak lata no awan klase, mami. Ti mapaglakwak, ket iso ti daddo mga aramatak nga aggraduar. Saan ati aglako ti panunutam kunakmat. Sikapay nga ta ti maikan iti kangatuan a pamadayaw akas idi. Ina, maragsakan ak unay, no ti inaanak ko ti kalaingan, iti pagadalan. Sapay ko ma. Manipod umuna at tukad kat awan pa'y nakaabakan ko na. Oray awan makuna nga amana, tadwa tamat nga inana. Ay na, dayta ti dakkel ayamanakan ka, Zenny. Sika ti kadwak anang padakkel iti anak ko. Anak ta ko nama. Imbilang ko nga anak ni JR. Awan anak ko, ngam, may saak met ama ko na nga inana. Wanlatan, mare. Mare ti awag kon, ta inaanak mo kat ngarod ti anak ko. Ah? Ay, wan amare. Awan ka di pa'y nag-arapkin ka, Davy? Mangin insulto ka kani. Apay ati agaram ti damdamagam. Daakas ka di tagdamag.
Saan matadakas ti dinamag ko? Awan ka di pa nag-aramkan ka? Ta inulit na pa eh. Ha, saan mo man adamagan day ta kanyak? Awan ka is kan na day ta adamdamagam. Saan nadakas kunak manan? Manot tawan mo na ya. Ni apong mo ting kadamagan numano ti tawon na. Siguradong ibaga na. 83 kunan adagos. Siguro, sika baliktadom ti imbaga kat isumat ti tawon mo. Ang balasang kapailaan. No baliktadan ti 83. Katar ni sinalbang da ito nga Edwin. Ipabisto na pa'y matitawan ko. Oh, madlaw ka din, abaa ka. Anya ka dit isagsaganaam, sir. Kasla ka na yun, aday tati basbasaam. Italang ang mapasama kanyak da ito eh. Ngam, apay akas lag nervyos ak maten. Anya ka dit ita, sir. Insaganak nga speech ko. Italang nga adda ng ibaga. Nga guest speaker ak iti may sa apagadalan. Guest speaker? Graduation ka rin, sir? Huwag nga rod. Nakita kami iti may sa akaadalak iti kolehiyo. Taga ijay gayam kabisera. Talaga? Kaibang bangon ti pasdek mo ijay. Guest speaker ka ni ti may sa pagadalan. Huwag nga rod. Paayak ko ma. Ang adda pagsayatan. Tapno maamamudak mat ijay kabisera. Ay, agbalin kayo analataki dyan, no? Ag guest speaker kayo, sir. Isu ti pinatgak. Ti awis ti sigud a kaadala. Kayat na kayo kano ang makasarita ti maestrami, mami. Amangan no maipapan iti graduation nyo, anak. Siguro mami. Sumagmamanulangan ngamin nga aldaw. O sige, agkuyog ta amapan. Adamat ni ninang mo amabati ditoy. Mabiit kami la siguro nga agsarita iti maestram. No makagraduarak, ag high school akton, mami. Wen, nagdaras ti panawan, anak. Inton makaturpos ka iti high school, anya mati kayat mo nga alaan inton ag kolehiyo ka. Ha? Mabayag paymat dayta, mami. Agpili akton no anya ti kayat ko. Sa bagay, ubing ka pa nga agpaiso. Ti suplada abakat. Sumungad anak kasarukot. Agkabawan, ngam apay nga umaypay ditoy. Amo ka, empleyado ka ditoy. Ngamboy buyaan nakit din. Umay naktulungan, tabarigata na kamag na. Ha? Ay, sige, madam. Umayak di tatakibinan kayo. Papanan nyo ka di, madam. Marigatan kayo pa'y amag na. Damagam no papanak. Di mo ka di amo asyak ti akin kukwa ditoy. Karbon ti umay ditoy, takukwak kat nga rod. Amok, madam. Kaya't ko asawan, anya a departamento ti turungan nyo. E di opisina ati anak ko. Oh, adan samot munal mo nga empleyado. Agdamag ka pa'y laang. Suplad, bakit? Intun kon inibatak ta uray matuang. Pagkakabawan na ti umay ditoy. Anya tinagsaritaan nyo iti maestra ni Junior, Mare? Ay na, ni kano junior ti valedictorian inton agturpos da. Ay na, nagtali na ti kinalaing na manipod idi. Nasaya at mat. Tapno saan tayo amarigatan amang paadal to kankwana inton ag kolehiyo. Saan ka di? Ano valedictorian ti agturpos iti high school ket libre ti tuition na iti kolehiyo? Wen samat. Iskolar no kasjay. Ay, sapay la ko ma. Tamapagtalinaed na aging ga iti high school. Nakasukat kayo, matama. Papanan nyo ka di. Mapana ka dyan kabisera. Dandani nga minan ti graduation ti apukaw.
Imbaga jay apok, amasapol na mapanak daw. Kasta ka di, ama. Idanon nyo ate kablaaw ko iti apo ko yo. Awa, dumanon ti kablaaw mo, basang. Umaydan to kano agbakasyon ditoy. Ay, mayat sa mo ti negosyo da ijay. Taman manuda nga umay ditoy. Masayangan dan samot iti malakwanda, iso adida mapanawan. Siguro awan mo't ngamin pagnegosyoan ditoy. Apay nga umanang sabka sumangpet balong. Ninang, ayan ka din ni Mami. Adalaang mat di taunag. Apay ka di. Ayabak, tada importante nga ibagak kada kayo adwa. Mami! Mami! Umay kayo man ditoy! Apay akas la maururaman ka balong. Umayon ni mamim. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas a napauluan. Awano makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo itaalawas a napauwan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Adalaang mat di taunag. Apay ka di. Ayabak, tada importante nga ibagak kada kayo adwa. Mami! Mami! Umay kayo ditoy! Apay akas la maururaman ka balong. Urayom ni mamim. Naira na nga talaang. Uno? Anya ka di jay, anak. Anya tinangag ko an naira na ako nam. Mami, tinagan tigis speaker inton graduation ko. Apay, anya tinagan na? Mr. Jake Montes, Mami. Nagan ko kat Jake Montes Jr. Mr. Jake Montes? Taga dito kabisera ka di? Taga syudad ka no, Mami. Anya ka diti middle name na, anak? Saan mat nga imbaga ni Maestrami, Mami? Basta timbaga na. Kat Jake Montes tigis speaker. Mami, amamuyo ka de? Ningata Sir Jake, tidakdakamatan ni Junior? Jackman amo. Hanggang apay anak tibayo ti barukong ko, di imbaga na. Gapo siguro, tasan mo nga impagarup ti impadamag ni Junior. Wan siguro. Agkita kami nga tapay iti ama ti anak ko. Masungbatan to amin dagita no madanon ti graduation ni Junior. Jaka mo. No anyan to ti mariknak inton agkita kami. Isupay nga ta. Jay sigod ajay nga inayat ko. Uray siyak, matikawak mat. Agsisimparat ti sumrak iti panunot ko. Mami, rabrabakan dagdag iti padak nga graduar. Apay, anya ka diti irabrabak daken ka? Binulod ko kano tinagan tigis speaker. Bay amlat ta ida, anak. Talaga ka kasta dagiti ubing nga kaskan ka. Apay nga tangagpay so, Mami. Apay nga agpada tinagan mi. Iso na laeng, tadda Junior akasilpo tinagan ko. Jak amo, anak. Mataranta akpaykit din. Gapo iti day ta anakan. Nga mas dawak man, Mami.
Apay nga agkanagan kami. Mami, ayan ka di ti amak. Kunayo idi nga awanan. Natay ka din? Saan ko mat nga imbaga, anatay, anak ko. Awanen iti sidong tati kayat ko asawan. Idi imbagayo nga awanan. Tinagawatak kat natayan. Iswadya akong nagdamdamag, mami. Masapul na pintas ka mat. Tapno presentable ka ang mangimarcha ka ni Junior inton malam. Malamat nga minti graduation na. Inak basit agpaparlor, mare. Ay na, magagara nakpaikit din. Rumbang laang agpapintas ka. Ni pa'y Junior ti valedictorian. Napapukisak matan ni Junior. Mayat pa'y ti ginatang ko akawis na nga graduar. Anya nga ta, no ni Jake ngagpay so ti guest speaker. Mangag namat, no yawag dan to tinagan ti anak mi. Nang runa, numapan na alaan ti award na kas valedictorian. Kuyugam tumatan ang mapanadya entablado. Imposible adi na mangag kan makita. May santo nga adda ijay sango, makialamano kadagiti naganak. Amang kuyog iti anak da nga umawat iti award ti anak da. Ay na, jak may ladawan no anyan to ti aramidan na no makita na kayo nga agi na. Zenny, i-videom to man amin mapasama. Pudno ka din nga isurot na kiti ipapan mo ijay kabisera, sir. Apay, di mo ka di kayat. Kunak no kayat mo makita ti pasdak ko. Kaya't ko launay, sir. So, nagtaer kayo ita, guest speaker ko naman. Apay, no sa anak agis speaker, naladak. Ani, saan mo ta, sir? Simple kayo nga minu dan duma. Itakot desente kayo. Kababain mo't ngamin. Kasangok dagiti principal, supervisor, kan daduma pa'y abisita ti pagadalan. Unmat kat diya, sir. Di adal da amin ko naman. Wow! Nagpintas ka ita, mami. Kasla kayo pa'y labalasang. Uray si kamat anak. Pogi ka. Imala ka ni dadim. Ha? Makitak pa'y nga ta ni dadik, mami. Tsaka mo, anak. Panawan kan gundaway lang ti makaibaga. Intayukit din ije pakangayan ti graduation. Nakasagana tayo matan. Ag-tricycle tayo laangan. Tani, nagpudot ti darang ti init. Malangarod, inakmang payapay iti tricycle di taigit ti kalsada. Adumat ti aglabas. Ano sambasitan No sikat ti mapan agpayapay iti tricycle, Marizeni. Magagaran ni Junior anapan ijay ayan dagiti kaadalan na kadwa na nga graduar. Ay na, Zenny, agnerbyusak matan. Apay ko mga agnervyos ka. Kuyugam laang mat ni Junior no ag-processional dagiti graduates. Kan, jay gayam ipapanyo ijay intablado para iti panangawat na iti award na. Adda pa'y makagapo. No apay nga agnerbyusak. Anya pa'y kumati pag nervyosam. Nalipatam ka din ti maipapan iti guest speaker. Agkalma ka kadila ang mare. Inton kun, nag-high blood ka lang arod. Tsak manamo. No apay akas to iti mariknak. Ala, ing kayo ijay linyayo, tag video akmat iti asidag. Sige, agpaypayapay ti anak ko, anakalin niya. Mapanak iti asidag na. Ala, darasam, ikatam ti panagnervyos mo. Sige, dita ka pa'y nga rod, mapanakon. Napanang tigayam ken kumarik. Di nan samatan masursurutan ti aramidan na. Gapo iti kunada a guest speaker. Ag video ak man kit di. Kanya ti makita ka na pan sinabat ti principal ti pagadala.
Ni Sir Jake. Inyo korda ti kwentas na kas guest speaker. Nagtarlat ta ti loko. I-video man. Ipanda ijay tugaw na iti ayan tin tablado. Mami, apay nga agkalinduusan kayo. Saan mo tunay anapudot? Kwa anak. Jay, sige, magnatan. Magnanti aday iti sanguta. Agturungtan iti na isang rata pagtugawan dagiti graduates kan parents. Makapadanag kayo mat ngamin, mami. Ag nervyos kayong samat. Nakalamlam mi isti mayo. Kun, ay na, agkalinduusan kayo pa yan. Saanan, anak? Natibgar to'y mamim. Sige, ituloy tati magna. Ala, mami. Ijay ti pagtugawan nyo. Ta ijayak mat. Sige, anak. Di nakpakadanagan. Inokrad ni Sir Jake ti program ngayon tadakin ko ana. Mabasa na siguron. Ani junior nga anak na ti mangipay iti valedictory address. Idinto ta agi speech mat akas guest speaker. Anya na pasamak. Di na amo nga alalaak iti video. Kastamat ni Lilibet. Madlaw nga stress launay. Talyaw at talyaw ka ni Sir Jake. Gamsaan pa'y anadlaw ni Sir Jake. Yawag dandag iti nakagunod iti pangmadayaw. Madamdama, ti anak ko mat ti awagan da. Mapanak to ija intablado. Kat sigurado, makita na kami ni Jake. Ta nakatakdar akaraman kadag iti mangyaw awat iti awards. Kat ita, di makagunod iti kangatuan a pamadayaw. Wenno, valedictorian kat ni Jake Montes Jr. Tumakdarak, kat mapanak iti intablado. Mabalin ka din arakopan kayo adwa. Nagbayag asinapsapol kayo. Ngam, Jake, adda tayo iti intablado. Uray adda tayo dito intablado. Iwaragawag ko iti intero alubong. Adda kayo tinabayag asinapsapol ko a pamilyak. Anya ka diti mapaspasamak, mami. Anak, iso ni Dadim. Jack ni Namnama, nga iso ti guest speaker iti graduation mo. Daddy? Wan iho. Agsasarita tayo. Kalpasan ti graduation. Agyaman ak unay iti daytoy agundaway nga intadyo kanyak. Ngamsakbay ti amin. Kayat ko ad dumawat iti dispensar, iti napasamak itay. Nagbalinak nga emosyonal. Gaputa babaan daytoy a graduation. Nakitak tinabayagan a sinapsapol ko a pamilyak. Siya ti ama ni Jake Montes Jr. Apay nga awan iti opisina na ni Jake. Uray ti kadwa na ijay. Awan mat. Di na kadiimbaga kada kayo, madam. Ag guest speaker kanumat iti graduation dagiti ubing ijay kabisera. Ita ka din day jay. Imbaga na, kung akno saan pa'y nga ita. Ang kabaw at talaga dahi bakit? Adun ti malipatan na. Saan na ka din nga imbaga no anya nga oras ti sasangpet na? Saan mat, madam? Jack amo no umaypay dito iwan no agdiretso nga agawi. Anya ka di tinapasamak. Takla at kayo ang nagpukaw ijay syudad. Imay ni mamam ije hotel. Binalaagan na. Ano Jack pa'y pumanaw ije syudad. Adadakas ang mapasamak kada kami ka ni Apong Punso. Jack mat kaya ta maeraman ni Apong ko. Takaasimat. Iso apin manaw kami. Lading itak.
No nagtuok kayo iti anak ta, iti naunday a panawan. Diyak malabanan idi ni mama. Tawan pulos laban ko. Kat ita, kabailamon asalo nga siingan ni mamam. Awan makalapad iti relasyon ta. Uray laksiden nak ni mama. Tadamten bukod ko a negosyo. Kabaalan kayo na suportaran. Isumot lagaya man nagpatpatayam ni Lilibet na nagpintas a babae. Adapay gayam anak yon. Masikog idin, idi binalaagan ni mama. Kasano, no balaagan na kayo manan, sir? Saan akon ang mabutang? Mangalak iti bodyguard da nga gina. Amang ano agbalo ti panunot na, no maamuan na nga dan apo ko na, sir. Daytatisan kong amo. Ibagakan kwa na anasarakak ni Lilibet. Kat awan pulos makalapad iti relasyon mi. Ang kasano, no saan nga umanugot? Umanugot man no saan. Ikalaysak ni Lilibet. Uray ibaga na nga ifris naman ang tikwarta iti Bangkok. Awan bibiyang ko. Sa bagay, itilasod ti mano atawan, dakkelan ti ornong mo. At dapat yan bukod mo ang negosyo. Kumusta ti panag-guest speaker mo? At dakarkar na napasamak, mama. Nasarakak ijay ni Lilibet, kanti anak mi. Ha? Anak yu ko nam? Masiguradom nga anak mo, ti anak na. Un, mama. Masikog idi ni Lilibet, idi binalagan nyo. Ita, ti anak mi ti valedictorian, iti panagturpos da. Nasaririt nga ubing ti anak mi. Kaing ingas ko launay ti apo ko yo, mama. Kaya't ko makita ti ubing, nupod-numot laeng nga anak mo. Ita matlaan, inak ida sukunan nga agina. Ngam diyo kumagamden ti agaramid iti may kaniwas, mama. Interesado ak iti ubing, awan bibiyang ko iti inana. No kagurayo ti inana. Kaawatan at diyo makita ti apo ko yo, mama. Nagbalin ay nga ubing ti apo ko yo. No awan ni Lilibet, anang ipasngay kan kwa na, mama. Mama, ti apo ko yo. Mabalin ka di nga agmano ak kada kayo, Lola. Kasla ni Jake idi ubing. Malagip ko kat nga ron idi ubing ka, Jake. Jake matinagan ko, Lola. Jake Montes Jr. Oh, ay na, bagay mo launay tinagan mo at Jake Montes Jr. Kastalat at itsura ni Daddy, idi kaslakan ka. Apo. Ha? Imala kami nga rod kada kayo napintas, Lola. Napintas kayo ngamin. Isagana tayo nga ron ti panagkalay sa damami kan Daddy, maapok. Diyak kaya't apo maanaw kapay dito'y pagtaangak. Kablaawan kayo, anak ko. Sapay ko ma, tamadagin na yung tiragsakyo. Kandakpay iti ado nga apo. Oh, anya. Nangagmot imbaga ni mama? Ado kano nga anak. Ditan papagayam, tinaggibusan, tiseryetay wita alawas anapuluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, di masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada. Nerian Nalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC
Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti serye tayo ita alawas ana paunuhan. Aya, kan kinabaknang. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mang Temyong! Kartingam! Umay ka ditoy! Apay ka di Madam Annabel. Umay ka ditoy, kunak! Tapno maamwam, no apay nga ay ayaban ka! Ay, wan Madam. Kartingam Nakabumbuntok ka nga gunggunay! May alawan Madam. Anay ko. Ay, nasakit itumang ko. Kan timugin ko anay tugtog. Ay, unay kamatan, Mang Temyong! Agdardaras talang arudan ngam kastapay lang! Di kan tumat ngamin agan anad! Ay, pasensya kayo na, Madam. Gapuiti kadadaras ko nga umasidag kada kayo. Ay, naidugmamakmatan. Tabasol ko pa yan, no apay anay dugmam ka? Ha? Ay, awan, tinbaga ka kasta, Madam. Ay, nga apay ka din nga main. Ingka irwar tilugan, agsawar ta. Kartingam! Anya? Ay, pagsawaran tangay, Madam. Kompormiditan na. Isungarod nga agsawar ta, kunak. Ta kompormiditan no sa dino ti pakadandanunan ta. Ay, nagloko talaga na ito yan, Madam. Mapan ka no agsawar. Ngam di na matgayam amo no sa dino ti usto apapanan. Alan Magtemyong! Ay. Agaraw ka ditan, taintan agsawar. Partakam! Ay, uwan, Madam. Ginaya na ka magna. Narigatan no may tublakak manan. Gapo iti panagdardaras ka. Mang Igme, panagkunak nas ka na papintasan tayo pa iti resort. Tapno umado pa iti umay dito. Anya ka di nga improvement ti kayat yaw, sir. Sikaman ka di. Anya ka diti makita makaslakurang dito yung resort ko. Kwa, sir. Kasla kurang ti cottage. O, no kurang di agpanayon tayo. Ay katuan sir. Kay naskan nga agnayon kayo pa iti swimming pool. Sige, iso ti aramidin tayo. Ang naskan met nga agnayon kayo iti trabahador. Tapno mamintinar ti kinalinis ti resort. Katuwa na, day talaga ya. Sir. Ngam namnamaan yaw. Anak kalto ti gastos yaw. Wan, mangigmi, amok na kita. Saan nanaskan nga isuro nak? Pasensya kayo sir. Ala, namnamaan yaw amatong palamain na kita aplano yaw. Napaot mo ti saritaan niyo ka ni Sir Vince Igmay. Ano man ang ti plano ng aramidan dito'y resort na bakit? Anya? Uwan. Kaya't napapintasan. Tapnoan ada nga umadukano ti umay dito Adula nga rudan ti umay dito, iti pa'y lamap na kaya. Nalaabit akasta, bakit? Amumatayin. Kaslasan amapmap na iti adakan kwa na. Ay, una yan dagita babak nang. Bay amon bakit? Tinapatag, di natapay katan dito'y kastrabahador na. Sa bagay matkit di alakay. Tanong papanawan na ta, ay na. Marigatan ta siguro wa makabiro kiti trabaho ta. Ay kat sigurado day ta, bakit? Ngamain, bakit kan lakaytan? Adayo mo't tinasawar ta, Madam. Wen nga rod, ay sapay nakapudpudot. Kahit anya-aya ka diti plano yaw. Agsublitan iti mansion, Mang Timyong.
Ah, Mapanta pa Ay, iti flower wan, garden. madam. Ay, saan gayam? Kaya't ko akitaan, dagiti agkakapinta sa sabong. Ay, iwan, madam. Anyan, kunak no agsubli kami iti mansyon. Ay, saan gayam? Mang Temyong. Ay, Mapanta man pa iti resort. Sakbay ang mapanta iti flower garden. ay, sige, madam. Anya ka din ti oras? Ay, alas 12, madam. Mapanta pa'y nga rodmangan, Mang Temyong? Agsublitan iti mansyon. Ay, matungpal, madam. Ay, sana mauawatan na ito yung babae. Dahil saan ti panunot na. Napanan nyo ka di kakatimyaw. Pinanawam mo tiyar aramidom itay. Ay, napan kami man nagsawar kini Madam Annabel itay. Ay, kunaklakit din no napanan nyo. Ta pinanawam mo tiyar aramidom. Sigurado akaungot na kamanin ka ni Madam. Ay, lakit di ah. Ay, napang kami lang nagsayang iti oras. Anya, apay, napanan nyo aya. Nagrikos kami dita farm. Awa magayam ti importante nga ramitin na. Ay, sinayang na lang ti oras. San abale, tinapatag, iso, tinangayabkan ka. Tapno di na ka manan pagungungtan nga awan gap-gapuna. Adumat gayam tinaskan am aramid dito yung flower garden. Kan ijay resort, Mang Temyong. Ay, wan, madam. Iso ano mabalain. Agnayon kayo kumapay iti tao yaw. Ta saan may akabaulan no dakdak kami lang. Anya? Ay, wan, madam. Tanuado ti tao yaw. Nadardaras ti improvement ti resort yaw. Gaputaado kami nga agubra. Adamat gayam basit nga amo, Mang Temyong. Ngam apay nga italaang nga ibagam kanya. Ay, adwa talaga ti amok ka. Gamno sa andak adamagain, ay talaga ajak ibaga. Napaidam kamat alakay, anya. Ay, saan mo, madam? Ijak lang amin kaya ti maungtan. Apay, naungatak ka di, Mang Temyong? Ay, kituan madam. Basit lang at mo magustuhan. Ungat atagaws. Ti kunamkit di. Awan ammo, Mang Temyong. Iso akanayon ka ang maungtan. Ala, saanan aday ta ti pagsaritaan ta? Tikit di pagsayaatan ti resort ti planuan ta. Ay, kunakedi no ti masakbayan ta ti planuan ta, madam. Ay no, Mang Temyong. No agarapaap ka, jay mat posible ang mapasamak Saan adya imposible? Ay, kung kunaklang da jay, madam. Ay, ngam, seryoso akiti da ito nga ibagbagak, madam. Anya mananday ta, Mang Temyong. Talaga ang masapul ti ado at trabahador. Tanarigat gamin, no may sa ti agubra dito'y farm. Kini Jerry South. Ta siyempre, saan amay pa may sa ti trabaho, tamagudwa ti oras. Ala, wanan, Mang Temyong. Mangkita ka nga ron iti mabalintayo ang maayaban dito'y nga agtrabaho. Ngam pilyam, jay saan adagmal akaskan ka. Napintas gayam dito'y Vince Resort. Nalawat ti swimming pool da. Ado pa'y ti cottage da. Wen, talaga, best. Ada pa'y eco park da. At ado ti makita. Wen, best. Iso at talaga adaywan dagiti tattao ti Vince Resort and Eco Park. Wen nga rod best. Kan adda pa'y nalawa a function hall da. Ag-cater da pa'y itinaduma-duma nga okasyon. Wen, best.
Iso ano agkasar ka? Dito yung ti venue yun. Anya aga pong agrentaak iti reception. Papintasakit di ati resort ko. Tapno isunto ti Agbalin Avenue ti kasar kunto. Ay katuan abes, may mayat manenday ta plano. Sir, amuyo ka day. At daim may nagpasyar dito Eco Park tayaw di na minsan. Nakapimpintas, sir. Anya? Huwag, sir. No nakita yaw. Ang mga numakayawan kayo iti kinapintas na. Apay adi na kinayaban tap no nakita ko mamad. Ay, kat no busy kayo nga umininom iti arak. Ay, artak kayong tumat nga main. Anya? Kan may saan kayo nga inayaban Ang mga no ibagayo man ay nasurutan yaw. Kat isupay apakasaksakitan tinubiyayaw. Anya? Kat one mat, sir. Kat no napaklan kayo babae raw. Magigme, kayat mo kadi adi ka sweldoan iti 3 a bulan? Isan sir. Kung kunaklaang day chay. Kat no nakasingsingpat kayaw. Isu ajak pimampanaw dito resort yaw. Ay, sika talaga mangigme. Jak amo ti bagakken ka. Mang Temyo, nakita mo ti resort day Jay Avin. Saan ka di? Ay, wan madam. Nakita ka. Gaputa saan lang anam na minsan anapantay jay. Ay, apay ka di, madam. Kaya't ko atuladen ti resort na. Ay, sus. Di pa ikit ibagadan a branch ti Vince Resort ito resort yaw, madam. Awanak iti mood tapno makiinnangaw ka, Mang Temyong. Ay, sus. Kimarumanan da ito yung babae. Ay, kasano tayo atuladan, madam? Jack imbaga atuladen tayo amin. Mangala kayo lang iti idea ijay, no kasano apapintasan tayo ti resort tayo. Madam, ada ka di parikot yaw. Awan, Nana Helen? Siyak? Agparikot? Ang maapay nga rod akasta kayo, madam. Kaslaawan mo't gaganay-gayan yaw. Maburi-bura naklaan, Nana Helen? Apay ka di ngamin, madam. Kasla ko mapkapsot matan ti resort tayo. Man ti umay ataw. Sapay nagpanayon iti trabahador. Sa dinon to ti pagtaudan iti may sweldo kadakwada. Pumigsan tumot laang ti resort, ma'am. Uray po utin nyo. Iso adi kay agparikot. Among kaka, kasta unay ti panagparikot ni madam, gaputa nakapsot ti resort. Ay, kasla saan mo't ngagpampanunot ni madam? Asino kumagamin ti agresort ita, ket masaray masapang agtudaw? Amumot ni madam. Ay, kasla maumuma akong ngagtrabaho ditaw. Ngam nagkarita mo't kadagiti dadakkel na. Saan ta apampanawan ni madam? Day tangarod kat kaka. Kan may awan mo ti sabali apanggadan tano pumanaw ta ditoy. Ay, husto ka. Iso nga aganos talatan Sa nabalay, takabaalan tayo matapakibagayan ni Madam Annabelle. Si kamot best. Dito'y matlatan barti kanayon mo apangawisan kanya. Kaya't ko nga ro ti uminom manan, best. Apay, di ka di maama. Nga adda masalaw mo nga am-ammom dito'y. Katanya ko ma. Tao akmat akas kadakwada. Nga maamangan no anyan to ti kunaandakan ka. Ay na, bayam ida best. Tinapatag, makapag-enjoy ta. Apay, anya nga min ayat ti pagkaskas ta ang best. Masiguranak nga ron iti panagbiag ko. Ni, apayan. Kat no nagsaya at ti panagbiag mo. Napintas ka.
Baknang ka. At naaminan kan ka. Adu ti kurang iti panagbiag ko, best. Ha, boring. Kan may sa, nalidayag. Gaputaawanan dagiti dadakkel ko. No awan siguro dagiti trabahador akad-kadwak iti inaldaw. Diyak laamon. Ay, mariknak ti marikrik na best. Ngam agbaling ka kumalata na tibkar. Makiasawa ka nga minen. Tapno maadaan ka mat iti bukod a pamilya. Barang iso ti mangpunno iti kurang iti panagbiag mo. Ay na best. Saan pa yan nakasagana iti commitment? Agpabaknangak pa ikit ni. Tapno masaganak anaimbag ti masakbayan. Padlaw ko kat kanayon analiday ni Madam, kaka. Ken kanayon pa'y nakainom tunggal sumangpot dito'y mansyon. Ay, no daduma. Pampanunutan na mula siguro dagiti dadakkel na. Day tamo tinapanunot ko. Ngamjaklatan agsasao. Tano kasarita kat makapungtot mag. Ay, urayem latan nga iso ti mangirugi iti saritaan. Tano si kati mangirugi iti saritaan. Sos! Ang mga agunget madan. Ay, sos! Day tangarot kat. Kaasimot ni Madam. Madlaw ama is-stress unay. Wen nga raw. Naimbagtado dagiti gagayim na. Dahil suda pa iti mangliw-liwa. Kenkwana. Kompleto ka dimot lang nagiti na isang kwata materyales, mangigme. Ay huwan sir. Awan surok kan awan kurang na. Rugyan yung arudan ati papaaramid ko. Anya pa lang tararamidin yung Ay saan pa'y matasimbang patdagiti karpentera o sir? Kunak man no aday na yabam. Adda. Ang bigat da pa'y laang nga umay. Yala. Basta inton makasangpet da, rugyan nyo adagos, wan. Huwan sir. Nasayaan. Sayang. No kumay di pa'y laang anaaramid ti kasta oy. Nabayag siguro nga ado ti mangdayo iti resort. Nasa na bale? Ta marugyanan ti improvement ti resort ko. Nakapulis kayo, Madam. Rumwarak, Nana Helen. Awon na, Madam. Agan-andad kayo. Agyamanak. Kat diyo ko mabaybay anti trabaho yun dito yung mansion, ha? Uwan, Madam. Saan kayo amadanagan? Wan gayam. Agluto kayo iti agkakaimas amakan inton malam. Ado ti umay abisitak. Uwan, Madam. Anya ka diti okasyon. Awan ti okasyon, Nana. Basta agluto kayo iti ado, kan kaimasan nyo. Diyak kayat ama ibabain kadag iti gagayam ko. Matungpal, Madam. Oh, best. Talaga apag-aayat mo day to a resort, One best. Nagmayagmat ngamin dito eh. Kasta? When? Adda a pinapintas da daytoy a resort. Oh, best. Adda umasidag ka data. When nga ron? Ay na, best. Nagwapo si ka. Ha? Guard nga ta dayta? When no? Diyan ito. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serya tayo itaalawas a napauwan. Ayat, ken kinabaknang. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat parit radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basip. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday to'y nga stasyon. Agyaman kami
itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, umapal ni Annabel iti Vince Resort. Gapu ta napintas, kan napigsa daytoy. Idinto ta nakapsot ti resort na. Gapu iti dayta, napanunot na ti makisosyo kan ni Vince. Di na ammo nga isumat ti plano ni Vince nga aramidan. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas na pauluan. Ayat, kan kinabaknang. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agbagay kami nga taka ni Annabel. Uwan, sir. Agbagay kayo launay. Apay, agayan ayat kayo kadain. Saan pa eh? Ha? Ngam nasingad kami matan iti tungkal maysa. Kahit hanya nga iti plano yu ita, sir. Planok nga armen ni Annabel. Ang ay ayat niyo ka din ni Annabel, sir. Bay ampay na ta ayat-ayat. Ah, Tinapatay. Aklonan na ti panagayat ko. anya? Wen, mangigme. Kat ijayak adagos ti panagkasarmi. Tapno agtipon ti sanikwami kat adda abumaknangak. Anya? Apa kita anak? Di na kong kontraan. Tainton addan abumaknangak. Nayunak ti sweldom tapno awan mo't makunkunam. Pangipananda nga ta kadagita adingwan. Nakadadumat. Hindiya ka mo, madam. Saan mo't ngayon bagaji driver? Linabsan na talang. Anya? Wan mo't, madam. Imbagayo ko maakayat yung amamuan, na. Tapno pinasardeng tapay tilugan. Dinamag to. Lakian ka talaga. Awan pa'y mat si seryoso nga makasarsarita. Ha? Seryoso ak madagasarsarita, madam? Di nakpagpungtutan, Joven. Awan lang arudan ni Temyong apiloso po. Siga man ang tinaisokat. Ay, pasensya kayo na, madam. Masikura anak ngamin. Nusa nakagkatawa iti may sangal daw. Denggam ti ibagak, Joven. Ah, No adda man ti mangilabas iti adu adingwan ditoy. Damagam adagos no sadino ti pangipananda. Kan no asino ti akin kuko. Pingam, apay ngay mo't, madam. Basta tong palam ti bilin ko. Uwan madam. Mabalin ka di amamuan, no apay. Sana bali tasan kumot nga ibagbagay iti sa bali at tao. Kunak man no lalaki ti riknam, Joven. Apay nga rod at chismosa ka. Sana ka chismosa, madam. Kaya't ko lang amamuan, no apay. Basta, Joven, maamwam to matlaan. Tawan mo tam tinaglabas, sipod na udya panagsarita mi ka ni Marcial. Ay, un nga agpaisaw, sir. Kumusta mat nga taday jayan? Diyan ka mo. Nabayag nga roda na saan kami ang nagkita. Sa bagay, nasaya at mat siguro ti kasasaad na. Ang mga nunadurasan ti farm na. Siguro. Wan siguro. Taadumat edi dagiti dingwan na. Wan nga ron. Sa bali mo ti pagisman na dya tao. Agtalon kas kada agaywan ka na itidinguwan. Wan nga raw, sir. Isuan na lawa ti animal farm na. Annabel, espesyal na dya panag-dinner ta. Isa pinaisagana kiti gayam ko nga kinkukway ti dayto a class a restaurant. Vince, Ngam sakbay ti amin. Kayat ko nga awatem na ito simple asagot ko kin ka. nginginaan a bracelet. Wen, sapay ko man, ta magustuhan na ito asagot ko.
Magustuha ka talaga, Vince. Ngamin, dahil ti pag-aayat ko. Ang nanginaunay dahito eh. Di mo panunutan na ita. Ngamin, uray kang ginaan na banag, ipaahi ko ken ka. Wan, gapot ta espesyal ka para kanya. At na isang sangayan a lugar mo di pusok. Vince, Ay ayaten ka unay. Kahit sapay ko ma. Tadi mo ibaga agun gundawayak ti kinasingit tayo titunggal maysa. Sapay ko ma, tamaayat nakmat. Vince, saan asinsinan dahito abanag? Isa pa nga asim. Ikanak kuma itinaan-anay apanawan. Tapno panunutak dayta abanag. Madam Annabel, panagkunak katagdatdaton kada kayo ni Sir Vince. Jack ilibak dayta, nana? No siya klamay sa, awan ti dakas na, gaputag pa da kayo nga awanan asawa. Mayat pa yan ti pagsapulan niyo. Iso nga awanan ti tubang no kayat yun ti madaan iti bukod jo a pamilya. Nana Helen? Ang dagita abanag kat saan arumbang akadengan iti dinarasan. Nasken a pagpanunutan a naimbag, tapno awan to ti pagbabawyam inton masungad nga aldaw. Wan, nana? Kat agyaman na kiti panangisakit yo kanyak. Napatag kayo kanyak, madam. Gaputa sipod ubing kayo. Adda akon dito'y mansyon. Iso akasla anak kayon. Agyamanak no kasta, nana? Nana Helen, talaga ka di akas dyan ni Madam Annabel? Anya akas jay na, Juben. Jay, kaslasan na mawawatan ti ugali na, nana. Huwag, Juben. Iso amarwam kan, itikas jay nga ugali na. Isumat lagayam anasingpot no daduma. Ay natangsit no daduma. Ay na, an-anusam ko man, Juben. Gapulaang siguro taawanan dagiti dadakkel na. Sabagay Bun siguro, nana. Dumtang tumot siguro ti panawon. Asumimpot ni Madam Annabel. Nagasat kayo, sir. Gaputan na pardas ti panagduras ti farm yaw. Kastamot ti animal farm yaw. Wan nga rod na naloling. Babaan iti tulong dagiti trabahador. Kat pagyamanan tayo dahil ta itinamarso ha. Ay na, progreso ti panagbiagyo, sir. Gaputa amuyo asalimot-mutan dagiti saniko nga imbati dagiti dadakkel yaw. Wan na. Talaga nga inkarigata kapadurasan. Tapno saan amapukaw. Dahito ilaang ti pakalaglagi pa kadakwada. Ay katwan na, sir. Nanakam ka nga anak. Iso adi na kabinaybayan ti Diyos. Kahit kumusta nga'y gayam ti organic farm mo, sir. Ado ka din tinaimula. Wan na. Napaduras dagiti hardinero tayo. Gaputan alibtak dang agtrabaho. Ado pa yun ti mayo amang kita iti organic farm tayo. Kasta ka day, sir. Wan na. Ket no ado ti imay akamang ti departamento iti agrikultura. Imay da impakita dagiti produkto tayo kadagiti kabarbaro nga espesyalista. Iti organiko a produkto dito'y ili tayo. Kasta ka day, sir. Wen na. Saan gayam asinsinan ti farm yaw, sir? Kahit dagiti ngay dingwin yaw, napaaduyo ka dain. Ay ket adun Adun tinala ko na. Ngimgimatang kami manan iti taripatwan tayo. Tapno addamanen ti mailako tayo. Ay na. Nakaayayat abuy-buyaan dagiti bulos a baka. Kastamot dagiti kaldeng. Ayun gayam, napanak ijay poultry farm yu idin na minsan. Nagpidot ako na iti itlog, sir. Ay katuan anana. Libre ti itlog ijay. Ay ngam na
Agan anad kayo kumay, ti papanyo jay. Unsir, di nakpakadanagan. Among Joven? Kasla agayatak matan ka ni Vince. Ikut. Adda kada kayo daytan madam. Adalin nyo anay bagtirik nayo. Jak nga rod maawatan tirik na, Joven. Anya ti makunam? Song batak nga ta? Ay, da kayo na ti mangedeng iti dayta madam. Narigatan no inakman kayo. Gaputasan ko matarik na tirik nayo. Wen matkit di? Maamakak ngamin. Amang ano pasakitan naklaan. Sanot siguro. No talagang agayat kan ka ni Vince, madam. Una yan ti kastoy. No kasta mariribukan ka pa'y laeng. Di ka pa'y agdis desisyon, madam. Agyamanak. Kasi ka, awan ka di ti planom a makiayan-ayat? Ha? Awan pa'y, madam. Sanak pa'y anak ka move on iti panangisi na kanyak ti girlfriend ko. Ha? Anya girlfriend? Un, madam. Nadanak iti girlfriend. Ngam, impagarup ko ano na pudno ti panagayad na kanyak. Ay ngam, ubaw mo't gayam. Wala. Saanan aday ta ti pagsaritaan ta, Joven? Amangan, no ad-adda ang masakitan, tirik nam. Mangigmi, makamo ka palang iti resort. Ha? Papanan nyo ka day, sir. Inakman pasyaran ni Marshall. Ha? Katwan sir. Inak kumustahan. Kan inak